wena ngubani? Ngoprithi Mathe. Prithi Mathe, ngihlala ngapha. Emagwegwe. Wena kusitshele ke kuyini udubo ohlangana la empilweni? Ngihlangana la empilweni ngokuswela imali. Kuswela imali. Uphila ngani manje? Phela ngikwenza amaphisi kumsebenzi wezandla nje. Kuyini ke okwenzeni izandla ongakwenza wena? Ngiyawashanya ayina nya. Ukhulumele phezulu utantu wakho. Ngiyawashanya ayina nya klina ngiyahlakula ngiyavuna. Ngenza konke nje kwemasimini ngiyagcinda yonke into nje banjwa ngezandla nje. Kunjani kodwa kuyabambeka kuyatholakala umsebenzi? Ya, okwakathesi komile ngendaba nale ye-COVID. Abantwana bangayima? Abantwana bayi-4. Bayi-4 abantwana? Ubaba wabo ungaphi? Ashona. Okay, so ngumfelokazi? Ngoba agcinayo nawo? Inemba agcinayo. Bangabonke la ntwana? Hlala lawo. Nga? Emabhokedi. So bakhala umama umuntu ngiyabela ukuthi? Yebo, abakasebenzi kodwa ukudla ethebulini hayi. Abantwana abancane? So lokho kwathiwa umkakho sumele ukuthi ube ngubaba la lo mama? Yimi ubaba, yimi umama, yimi omele ngifake ukudla ethebulini ebantwaneni. So ukhalaza kuZulu uthi akuncede ngani olaleleyo? Ukhalaza kuZulu olaleleyo uthi akuncede ngani? Ngomsebenzi ukuze ngikwazi ukuphilisa imuli. Amashophu laba bakuqhatsha? Amashophu awutholakali umsebenzi. So manje ungatholakali ukudluza abantwana bazodlala? Kodwa engikwenzayo ukuthi ngathola namuhla ngayenza ipiece job ngithole ngiphilisa abantwana. So abakufuna bengakuthola ngaphi? Bangithola ku-0714 188 354. Yiko banguthola khona la? Siyabonga.